Normal na ba ang pagpatay sa Ilocos Norte? Amen tayo report palipod iti PNP. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Idol Dennis, good morning. Go ahead. Monday, iti panakang sinag, iti may isang lalaki, nasong sango iti kasong panagrames, manipo iti barangay 33 Daspi, lapas iti Sirad Kilawag. Di akusado, ket agtawan talupulog ito nga agdama, nga agnanay iti Pangasinan, ginto buisuna, iti Metro Lapas, na parukatan, iti warrant of arrest, manipo ti RTC First Judicial Region Branch 11 iti sa tilawag aputi kaso nga panagrames nga 2 counts nga rape case Idol Bernarda mismo nga tiya panakabagi iti CIDG Ilocos Norte iti ni patungpal ti warrant of arrest kontra iti nakamatata nga suspect nga iti agdamag at tinggalan iti CIDG at mayroon warrant ti korte nga nagtuodan dati warrant of arrest na. Sigon iti operative at CIDG, voluntaryo nga simuko ti akusado, apamang nga nakita nan dati diktit da nga warrant of arrest. Iti sabalipay nga bangir na unsami, no natiklo, ti gandat nga panagtakaw, iti maysa nga lalaki, iti barangay 7B, ayun ti barangay 2, iti Tilawag along, iti P. Gomez Street, iti Surat Itilawag. Iti suspect ket simrek iti may Holy cam. lukat lang ng store Idol Labyrinth kasi iti video simrek dati lalaki tinmalyong muna dito Ridaw hindi kita nga awan iti tao isumetan na datay simrek na makati kaya kasi gamata na dito akala ka iti dober bigla nga simangpet babae natin kukwa at obram muna na Idol Bernard isumetan dito Nabuak! Ang nagbalaygi. Ay, sus, Ginoo. Makita, dati lalaki nga naka-black shirt, nga dapat ay yellow t-shirt iti apagan na. Mas makita Idol ba na kita yung treatment, dati dati suspect. Kulat dati aking bagi, nga adarang basit tinaalan na kalukluwat na akong tuon naglakwanda Idol Bernard. Sud ka po na. Nasapa una nga nagtakaw. Nasapa una nga nagtakaw Idol Dance. Mahuli kam na nga raw din, na gusto pa ilaing Idol Bernard. Siyempre, agtaray ko bangir pa nga ko ang awan, dead end, sarado, sumano, case iso na, judge mismo na na-corner. Sinagawa naman laing Idol Bernard. Oo. Dati ito pagi, ang siguro ni mabanta, siyempre lalaki ito, napakadang na pa, ikit binanalatan, marimar, or nakasintin, i-report ka ta pulis ko na Idol Bernard. May report hindi ko puti pulisya for identification, tinakamat sa mga suspect nga nagtakaw iti Changi, iti Barangay 2, iti Siyat, iti Lawag. So iti agdama, magandang pa investigasyon iti PNP na sino in taga-ano, dati suspect na naalang sa CCTV camera, na simula iti store ken na disto na puking iti mismo aking kuha, kaluklukat na iti lang iti Kalman, iti Siyat, iti Lawag. So nga, kung kasto nga matiklo, magtakaw ket may balod, 10 bilyon pesos ay dito na timatakaw. Kauna. Awa na matili ang rod kita orin bagat nagnaganda. Ay diba, ang privilege speech da dapat dati na interview nga senador nga nagsaupay dakis ti ere. O di ba? Nga trending tatang agdama. Awan kasi ito ilatad pagilala Pilipinas. Sulaso pamido. Awan Lumabasit nga tao tagtakaw, minagnaganan tayo ko na, malaki na tatawag nga minagnaganan, iti at PNP. So nga, agree rin, hindi kakailan tayo, iti ang tamatang sistema at gobyerno, dahil jay Nepal ken diyan, tayo masama rin nga nagrarayot dahil ba na dahil Gen Z, kaya rally, kaya sa soli pagpagilyan, gawin lang kayo yung nakarola uno yung korupsyon o kasama tikid bukod sa mga lugar. Labag balik, natiyak pa nakatil, natiyak pa nakiposte, iti Rupa, dati nagtako ay Bernard, kaya agad makalasin, mga kudatlik, iti PNP, sino, dati suspect na, simrek iti masangasang iti Barangay 2, iti Asyurat, iti Lawag na nakonsemi, na booking na siklo, na huli kampay. Damag pa lang muna po, iti kwarpo ti pulisya, Idol Dennis Alivio,
data Aranel.